Pemirsa Rumah Sakit Umum RSU Bangli, nyiagayang layanan home care. Melarapan ayahan inucap, pasien sane muatang perawatan kesehatan, nenten muatang malih rauh ke rumah sakit, nanging petugas medis sane pacang rauh ke perumahan wiadin jero pasien. Layanan home care RSU Bangli sampun kasiagayang daweg sasi November sani lintang. Ayahan inucap kasiagayang antuk wantuk rame wiadin pasien, mangdani sayandangan poli perawatan kesehatan, ya diatun nenten rauh langsung ke rumah sakit. Inggian soroh perawatan sani keayahin layanan home care RSU Bangli, inggih punike perawatan luka, perawatan pasca operasi, saha perawatan pasca rawat inap. Direktur RSU Bangli, Dr. Idewo Gede Oke Darsana Ngewedarang, layanan home care kasiagayang majang pasien-pasien sani muatang perawatan kesehatan utawi wantuan rikalaning mau parikrama serahina ring jero suang-suang. Dani ngicenin imbes kadi pasien diabetes sani maduwe luka kronis, perawatan luka sida kemargiang ring jero tur nenten muatang rauh ke rumah sakit. Pasien inucap sida ngawigunayang layanan home care RSU Bangli. Selantur nyani perawatan miwa dokter pacang rauh antuk ngicenin perawatan ring jero. Ring sajroning ngicenin ayahan majeng pasien home care kawin tenan petugas medis sane katedunang anutin pabuat pasien. Daweg kabungkah sampun wenten krama Bangli sane ngawigunayang layanan home care RSU Bangli. Nanging wilangan nyane nenten akeh. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.